Ada nomor yang mati. Makasih. Dabne yang orang kita makasih. Kejo aja. Bedawanya ibang aja kek. Makasih. Macam-macam mana? Masa dabne orang kita sibuk ya kena neganya mana? Sedot sibuk dia berkopi. Bang bodoh wadena tas kresek. Yang tu gua kasih. Apa itu orang bocor apa dia orang? Ngapo ati? Mati hati macam-macam mana? Undang diana, tak enggak kena ben. Eden bekerjaan bo janina. Aliang bo guys ledna. Okey, kita ni orang ni masuk jauh dia. Apa kagak ben apa ben? Dah selesai-selesai belum mana gana sakit hati nak?
nak ngoto jangan taltil ngigel. Cari puh cek pegat ngigel. Adi sing rungwang adi. Adi rumah kayak gini. Macam-macam kan. Senawalak adi ya. Awak berdua-dua kalau nak baca. Saya tahu kau jeneng alat demonstrasi. Itu nih dia ingat tangan, dia jani, dia lakar betul dia ingat tangan. Kenapa kayak gini? Kayaknya nak tua. Wow. Cara jadi kan begarang, ngale barang nih tua. Nice tak tua jadi kawan. Oh, nih baca udu, nih tuna udu. Terjauh deh gitu. Mau? Kayak tahu konen orang. Oh ya saya pokoknya aku murah aja mau tawayan gimana? Dia nanti jadi sini dia sedang. Depan gua beli mati. Hah? Sing beli petang gue ke satu. Ya segera pakai tanya ke bangku aja ke hidup itu. Undang ramah berdua-dua. Dia namun tuh Ayo. sangat ini dong. Ayo. Menawi beli lali. Kemudian sekarang rumah saja ini kering berteraba. Lali kiri. Adi Prabu deh. Beli nasin sat semarap kan penuh udang Adi Prabu deh. Mana sebut deh? Siapa siro jatmu nih dan ukur Adi Prabu deh. Nah, ini sampun yang tenung ini yang katong kepingun. Dia neta yang sudah bertemu sarana kendok nasional yang patem. Bang Adi Prabu pedas nawa. Ini mulut pianak beli ini pangkawang dia. Dia akan beli. Ini Sedang begitu besar. Yang asokan itu nanti. Sekarang yang nam kamen suku duka ini kering pasir putih. yang dumur. Adi Prabu tan sampun matme soma kering putih. Nang sana ke. Ini ke tangan atau pikir. Kena pikir utang meja. Balik kali ini persida atau pikir. Dia takut ini. Makan ini nyak. Ini makin Bang tan sangkaning dewek beli ini ngopokin di cening ayu. Depan belilah karena takon malu marah apa saya. Gengken rawas haji lebusan dengan anak tua nih. Maku kan boleh. Len kene dong ni. Aduh. Isinya lagi lau kita cara ketekung. Enggak. Nenas nugro di jarak tu aja ngwa. Dia maju soleh. Dan tadi yang ngwa. Iya nak nyepupang kene, nyepupang teman ada sing tadi maju. Menkeken berdian. Sing ada unduk itu. Nanang. Nanang pacun. Men angkal yang maju dan mau dengar dia. Man masuk mana barang aja ajen di apidan. Berarti umurnya kan sebaya. Yang kan mau ya Mei. Jadi apa beli depan dengan nanti. Sing ada unduk nak mendemenan tuh mesti bapo maju aja. Sing mesra. Keken berdian. Ini aku kita. Mai mau beli? Kamu mau beli? Beli kata dia. Beli. Nadrasnya beli arsar yang tiang. Kaya namun tuh hati metekong ngelepoh. Pacang angin rabi. Nah, ajak beli ke pasir putih. Kocak sampun madue rabi. Mara sing pirang hati. Kengken atur beli ke ide haji. Dia natan suka memadu beli. Todangan beli. Kena beli ngutang bentingan. Sadurunga wenten bukti di tiang terngirenga. Ini apa ngadi nawang pangde beli munyi doken dot bukti
Jalan Jani ke Puri, kamu ke Pasir Putih. Kemana? Itu bukti yang ngunyin beli nih. Elengan yang nge wekasan yen pet prade madageng sekali mana tiang kayun beli madageng presiden tiang matuang partisan tanah napi kenderbe rapi sewentane repuri enak tiang sane mesetat linge berene putra tiang sane ngentos Mulut tuh mulakin beli. nemangken bukti ya Tidak ada bagus lakar. Biar sakit ada manimbas putu ada lakar selidiki. meniki aja tiang Ide yaji ring sarang mereka ngirim nih nenten wenten pikenohipun ditiang ayah ring puri. Aku dang warsa sampun deui raga lunga. Yen eling janto sang sapuniki ajerih manah ditiang gunapi deui raga mangkok bahya. Yen wantah kelugra pengayang ditiang mapamit ngetut uri pemargani deui raga nyanten nang sapunapi kowenten nita. Kayon cokori dewa sapunapi gelak mitante di depaman akan ngetut kumargen ini di jalur paman le gawangi di depaman rasa yang gelap pemehan seksi deglasan sekecukup kue gini-gini apan lena di petak bayang gelap paman muga mapi kayon sapunika patut pagahang pikayun cokori dewa ngerasti diang pemargani doi rako dumadak gelis panggih ini doi anak kasutan pengguna gelas rumah apa menesarah liasain gelas itu neng mati seksi dapat cunuk mama kemudian ini dari sumpah paman ngiring kegedongan mewalian sapunika mangga nenten ring nasar puri cokori dewa kan sapunapi cokori dewa seksi deglasan Ini super apin ini. menemani ini kok Pengapin. rapi maafin sarang pengapen astagfirullah Wabu bisa dia ngajak-ngajak ini makin disambun rau panjang diusan pemekas ngake aksi mubek bakten di tiang Wes cakupan lima tadi. Mapa beli baru tege. Apa masih mesti hati pada hati yang lagi. Dia mulai cakupan lima nadi ini kedasarin pan kenak nirmala. Kenak beli ini ane nirmala masih lakar nampi itu. Pakai wala. Pantas bisa nyaku pang lima dong ya. Yen kedasarin pan kenak duduk kenak letak. Sing patut kena ane nirmala lakar nampi. Nih, pantas kadi lakar nampi. cokori dewa awanan kebaos arde naros lari macampuh abyanan cokori dewa raus awan cokori dewa ini berangkat nentan kapi kayun nantuk napi awanan ini berangkat napi ingin malih di tiang ratu aku ngangin cokori dewa
ring dia genah cinta batin syukuri dewa ngiring pemargani daerahku kawitin masuk sunah sang lagi waktu jadi ngaman itu rasa tulus batin yang rengangan beli dadang selasa dia kayak beli nanjung yang hati waktu tapi waktu yang beli ready genah waktu yang nangkosa nyacat yeh matangnya ini. Tapi Nyai Tandroh kepisaga nak konang belik. Nyai ngelaku pindah mulak-mulakan di kendak Nyai ini. Dia mirip tawas belik Nyai ini. Mula deken-dekene angon Nyai ngiyasan pejalan kaini kemuluas bangun kerti. Benar, sing munuk obat di payung gelap itu lakar langung terbiak. Mirip jo, gedong ini udah dini, edengan ini panjelak mata. Dini diamen gedongnya kanti luyu, kanti layu, maafin-maafinan ini. Yedot lakar genit, sing nandi banyanang kamu. Aku udah jauh nih ke gedongan. Yang itu di gedongan aku magain nyen nepukin. yang kemana handuk didiang nenten ring cokori dewa kemauan runtuh wacana ni doirah sugera sotaning didiang ngemit cokori dewa ring puri pengayang didiang sugera ratu aku Kemudian malih maka kulit dan cokori dewa mewacana nenten parakan sio sejabut didiang iring pemargan itu yang sapun nabi keyakinan pikayun cokori dewa sumenia ring batin didiang ayah ring puri ledang didiang nenten pacang akeh matur melanen dewek nabi malih nenten matur didiang pada puak pacang matutang pemargin didiang ayah Tuan semata sing ada gelas sandeyo kene. Mula paman gumanti tabang winjang lah. Sakewala tamongan ku kejani, pesekalo tepukin gelas mabin-mabinan ini. Nenek gelas sing hidayang nerimo paman keken pun paman matur sing sida pan gelas mula kali yang sampun sapunika tadi lawangan sampun mengunang nenten tidur antuk didiang pacang ranjing mungkin kekayun sudah sapunati Nela karangon gelas ini di sing pantas dipuri ada jelebet untuk itu. Loh. Demai ngaduk-aduk ke puri. Lamun ayah basahe keperantanan duna sang ibu nasi. Nak mau baos-baosan iring raka ni do. Ratu. Ken kalau renu nas lungsuran. Nyai. Ada layar kan bahasa Inggris mana de kemai. Man. Cana agung, cana ada macam-macam ngomong lah. Agung, cana agung. Kaken jelemo. Adi ada nak agung daki bengil kena kobahan. Bekejang agung yang ada bekedas. Lah kang ibu gigit nih tandingan kobo. Nek Gustin paglaan nih paminawang kulitnya kengken cara jet payuk. Hah? Nek pemulun ide putih kating. Pengadap ide jangjang awake kene cara sesengake tetongkok pakan jinang apa karpet kebanyakan sange kenapa nang itu. Awak bongkok sing menjenang nyonyoy komplek jeten nggih gitu. Pas juari kan. Lah pakan cokor ide sing mesanding ken goban bawa. Yen sae kene goban jelema lu cara nyai jang di jeroan di karang kepatekan dunen jang mangamah kujen melap-lap maman kele kata marayo nyampakan kain kujen gitu. Kenapa jelek-jelek kene cana agung mau digumin cana wajib. Cana agung cana. Tiga. Digumin cana. Cuma kau dijogen abang agung ane domai macam beda kan kai apa ibu agung cuma kok nih kaden sing agung cuma nih. Oh ini agung masih. Oh agung. Agung apa? Agung rai kalah. Agung. Hei. Apa? Dama kejan jelek cang urut ini nak. Apen matan sing ngoten cang jelek bungur ci matang cang jelek. Bekaruan agung pasir putih nek ngamor cang orang melak. Yang ci dengerin lo. Anggon di apa ni? Rabindane. Baten man mata
takon ken Gusti ya. Nene, ido nak lungo nangun yaso ben putrane ido ilang. Nek luong macam kita nak alih ical. Kegedean man pasile nak ni pamel jauh. Angkat cang anti ambil ulian kengke. Ulian kengke. Nih belar. Dah tudeng ku cenca. Istri pertama nih belar. Apa mana kita? Tidak bisa melayani suami. Ngejo. Kurang servis. Apa mana kita? Ayah tunggu. Takkan ada benar. Kusen jangan nambat. Sengwikan ayahin rakan ida. Awanan ida dua kong kusen kaya ngale rapi ben. Nah. Adi bo banding ada yang kusen jangan nambat sengwikan ayahin rapi ida nyai kain menot. Hah? Jangan menot senteng. Man? Bukti menjadi kenyataan. Apa buktinya? Asal bo ada ngelah soma ngelah rapi ben ngale rapi kedua berarti itu kurang servis. Oh rapi ini maluan blok. Lelen jang. Servis yang memuaskan. Adi kita? Kadang-kadang menggaransi berapa nawar. Oh, kene tebale bani mah. Padahal minggu pantekan sebelah. Pokoknya kene nah. Berdenji mau bunyi. Deman cinoleca toleh hamun sing udah batu pergi. Sangkal nyelak gelong agungnya kuri baraken ini. Gede ayah kayu marakan. Ibu maro-maro tako. Jelemen kuri ibu-ibu. Amun apa kemelancing air kuri dini. Panen karuan sih kalau manomosin dilemone marek teko kapuasa pakawanji nah. Apaan pakawanji awan-awan dilemone marek teko nih kena kawanji. Ayo kan. Hah? Yang udah nawan. Enggak. Bakal iban peketan pas diman kalau bodoh kan ya. Lama diman. Hah? Oh kengken. Dungkan dengan ngisi kak. Yo nang tangan dungkan jangan. Ubah kudus jangan. Musibah kata naik matur kencang. Man? Yang kengken. Melat negara. Lu hidang apa diman? Jelek-jelekan kayak itu bo. Nerapin nyala nih maluan. Usap-usapan medinakan. Nungenin tindakan. Saja ke. Panik ke. Saja ke. Panik. Balik makan cek sing tawang cek bukan dia. Akan mengkirek kena kotakan ni seketua sibak tu kau hilang katanya. Bebek itu Ada pukul semua video jangan. Sedang bakal Prabu dia. Remuk atur pengape hadi Prabu ni liusan aturnya ni. Eling hadi Prabu. Ni ketenang ngilidang sengko ya ni ngilin layan dan berak-berak bang sawang hadi Prabu. Makin asepun lagi. Bang sumekan cingakin hadi Prabu. Kengkin separi pola tingkahnya di puri. Ni pusakan beli ni lakar ngadanan jadi bang kawang dia. Belanya kan? Kengkin tingkahnya di puri kengkin. Meradu. Aduh. Duh, beli. Dia tidak dibeli. Ngelah soma ke kene kalian biasa ke kene lantas jaksan yo. Ada yang bayar dari tepung. Yang ngelah. Cai dan yang ngelah. Yang ngangon. Cara melem pegat penyandelan ngang kumur belah satu mempemekan. Cai paling kanggo ci ngelah barang cie. Ci ngangon, ci ngiwasin, ci ngadanin, ne canglah, cang angon, cang ngenoten, cang ngiwasin. Kalau dicuci bengkonya kita pasang cang angon barang cang. Gedean ini kan sok dan kupeng aja kan. Lagu teke gede makajang juang dom ini paling liu Apen gede awak cange, apen liu cang ulang domang, nang udiang cik keberatan, cang keberatan. Paling cina kekelak, doman cang ya. Soleh doen, gelibah. Akan sangkan ini dia beli untuk meneliti di puri. Depang beli lakar meneliti cito, yang malu sungkon jalan dia. Beli apa? Muja mau pamit beli lah cito. Kepuarangan tuh nasang ibu nasi. Jangan marah melalui. Ingat? Cilayah pas Adi Marco. Kaden cilayah tuan bahasanya. Kaden cipulorang tuan bahasanya. Nyen ngugau cilayah tuan. Mune kedan bahasanya mon karungi. Dane Gusti Anon mau bukti layah dogen awanan berang. Amune gede tadi kuangan ngamak. Lung kukusan keplok ketlah beci mantat. Apen kudang kukus cang ama, apen kudang karung cang ama, terus nang amah gelah cange, nang udian cik keberata.
Gelaci ya maci? Bener. Nah, jadi nage ngamah gelacangnya, ini bangko yang berako. Apa dia gemuk kumen nih? Nganangnya kayang panannya video-video kain gede-gede. Ya di cengken pen sepeng-sepeng Pang dan sangkanin di tiang beli rebat dikirim puri. Bang yang jadi tiang mau pamitnya beli. Jadi mah, cara pakai sih ini. Pamit. Jelekah. Pamit beli. Adi bawa gitu apa kena? Tiang mau pamit. Ya namun tuh sarap dene udah di alas sekali ngidayang ketemai. Lak ada tiang beli. Dede megeti dia olas dini adi ngoyong. Ngoyong dini. Ngoyong dini. Dini ngoyong. Ini. Nah. Weh, nyelekan mau kedang telepotok ng bawa. Adi. Nengklep gitu. Cara sengko ke si tekepak. Mansan tata. Jadi kenapa? Mula sing patut ada warga nyai nulakan ngoyong di puri ini. Cepat kene. Nyai ngelah tanah lekadang. Ngelah meme, ngelah bapak kamu. Makaat besar. Alek kamu. Kadang kena nyai ini cukup pengalukannya. Makaat itu ini kenyakan dari lekat lampakan. Napingin malih Cokori Dewo merako istri yang geni do beramir itu. Rumah so di tiang sampun tua, Cokori Dewo parakan malih di tiang. Sakit mana di tiang nunas pewecanan ido irako. Rasa tanpa harga angkan Cokori Dewo. Kantun wenten biang ajin Cokori Dewo. Yen patut murup genine ring puri toya bakang titiang anggo genine patut atur pawungun titiang ring Cokori Dewo dan bina waluyo titiang ngambilang minyak awanan saya naga ngendekan genine menawi rauk kurin Cokori Dewo kita pulang Nabi malih yasain Cokori Dewo. Wenten idayana sat maka pengantungan permanan Cokori Dewo sampun. Rauh Cokori Dewo merapi mriki Ratu Dwago. Ida iraka senam Cokori Dewo taler wana. Mangken sampun wana kayu bida. Yo nenatur titiang Doning sampun pemutus kayu pribadi punika. Dengan ingkang titiang pamit, inggih titiang pajak pamit. Menawi nenten suwe, nenten doh Cokori Dewo memarga. Rumah so titiang taler nenten memanahkan bunga. Weh. Dengeleng lah. Umakadmu. Makan, iki sudah berdua. Di sebuah bahan rumah. Nggih. Kalau betul-betul nanti konen. Nih asli lah betul mana pembagian itu benar. Kaki-kaki dang udah ngoyong. Man, kena nyempengnya kengken. Kaki yang tadi beniang pangnu aja kaki ngaya nu dini. Apa lecang dini? Ngaya kenia. Ngaya kenyen. Keniba. Pedalam kai ketuaan kai kan ngayan celak potong bawa. Man kena kaki kalau mulai. Kai kan gede. Oh, kalau gede. Hah? Bang lah buka. Kengken. Bang lah buka. Nak konang jangan lah bakal ibu kalau maklin kai. Las lako ketengnya. Apa? Lako keteng. Lako apa? Lako gembrong. Matemawi. Dok kai tua kalau ngamak barang kekecau kebusin kai adu len. Pangkat khas gembrong celak potong bawa di dia. Oh, kalau makan gitu. Gede. Jadi ya sih di diannya ya dini, udah ngengken di diannya sengaja. Luang coba wake merebutin linggeh kusen pagelangai yen benyanyi dini di dian. Sing makita nung kaya, makita melingap, makita nunggeng. Sing ada ngelikade. Nah kalau gitu Kene kene. manip Itu apa ada apa-apa kalau nyamat kena sih ada kan nang
Sing tunggu ben kaingan yak nakar kuri ben tangi nama. Besek kang ngale. Sebab celak kematan ya. Aja nasu boling share saja. Sing siap-siap kumut nih mas batang tuang jangan. Oke kan? Ada rasa kelingkiran. Akan beliau naik dukat. Kenapa? Amat dukat serap sih. Mereka kabut gitu. Ada dukat. Dukat apa? Ada ngena ada dukat nih yang ngena. Ajan. Cicing mata belo orang kan? Dilet dukat yang lot di bawah. Kadang dukat ada yang lot tau. Oh ada dukat. Boy mula sibang sing mampu udiang-udiang. Nini dong. Ujian kau tunasen apa? Ane ngentukin sing ade, ning ngelikaken supaya jalan kepuri. Jaga ngai panak yang putus. Ada pengedik anak bucen kaya. Apa nih? Paman kang sing nu melat-lat suwecan hidup liakong bekelang gelah mantok kepuri. Ada jelemane nih bongkok selem to bang. Yo pang nampedang. Nih lacur anyut sana lido aneh nu aneh to. Bang ibu kerang ngayain busen kaya. Nih ada ubah. Nih amah ngana nau gede berayun bo. Arus selip kalune maradan. Jalan unik di puri. Kinang metulak wali kamu kegumen beline kejagat tungulira tekan yang teko beli kecunduk ngajak dewek ayu di tabungan jani nak kengken paundukan ayu nadi di nak kengken paundukan ayu ne latapan wenten kembali dari kering kuri nemangkin di tiang sampun ke kau nang saking kuri ayu kadu di puri. Iya. Yuk. Dang lo ngasa. Mirip subuh pengenane desang yang Pramowi sesa. Mirip subuh patut nemu gelang. Pertemuan ayu ngajak pertemuan beli ayu. Ayu subuh kutang kapen yang somah ayu. Dang lo ngasan yuk. Beli mekelosan saya sebuah balu. Yani ayulah karajak beli. Natakin kelacuran beli di dunia jagat kemuli orang jadi. kayun beli Ayulah karangon beli somah beli. ngeleng-ngeleng am beli jasane nanongin di tiang ini kering boyong kawan parilaksanan di tiang Yen yang yukti kedah kayun di baca mararat tapi dan becekan jatma sani kantong nano meruruh beli Ien belilah kal ngalih anak lu. Jegek tur maning sugih helah pun belilah kal ngalih. Sekawala kene pangman san beli nyangkutin dewe ayune yuk. mangga di tiang ke mau Bener. kami
Ini kene sanjemen lah. Deng lu ngesan sung sing adonyen di tengah nala. Bang beli nyilih cepoh kan kangun. Nyilih cepoh. Pinonya. Long kijapan mata itu. Aing ngapat gimana nganis tamu. Sing bang ngageh nyilih cepoh, ngageh pino gitu. Kadang ibu apa jelaman ini ha? Kadang ibu prabot, dadi silih, dadi uliang gitu abad ibu nih nganis tangap kewake ya. Beh, agung tunggu lirang ibu. Sing bedaya saja wake tekening ibu. Dadi agung ibu ditunggu lirang. Kesungkaman ibu, dening banyak ibu itu. Ibu kebaktenin. Dongin kene ibu ngabat tingkah. Sing lek mirip aten ibu nih dadi agung ditunggu lirang. Rasa nirdon, nirgawe, nirguna pesan ibu dadi agung gitu ya. Keke. Aing delik mata nih pun. Aing sesuak kang pungutnya ini. Bebalih matanya nih sing kawangnya bebalih. Nyen kadang nyuak. Nyen kadang ini ratu itu dilihat tunggu lirang kawang itu. Wah, yen kini ibu tan resep kapining pelaksanaan wakini. Tan resep kapining semitan wakini. Ada ibu nekat ini tengah alas lihatnya. Wakil dan mahawi dan tawang itu. Ada pianak ibu nilang udah diburi. Resep ibu. Wakil dan mengandung tawang itu. Sedang melau, sedang luongonyak ibu ngangkon. Disengengan wakil subonawang. Rehne oleh dikijapan mata ibu nedokan subongarwana. Ibu mula sedang cedulag tekening wakil oleh pidan. Rehne wakil sing sidang ngenyaken ukodan ibu ne. Apa ben ibu mula memusuh kapitui tekening somah wakil. Nah, sepalan subah misi aman kita nih ibu ne. Ne jani lautang ben. Ken ben nyek ibu ne. Wakil bisa dilakukan. Nangkang bayu san ibu ini karena nyen mirip ada jeleng melakar berperang belum harap kapan dewek ibu ini. Yen kini sesuatu kang pungut ini tan nurung murah pati nyen dewek ini. Lakar bangku membes-besi dengan las dan langsungnya. Iya. Iya. Kerasa apa ibu? Jani batun mata nih belakang seluruh kaki. Bang persedisan pula. Iya. Buruan lakar mes-mes paketnya deh. Didiang matur sisip ning puri dewa. Kasepon didiang tangkil. Tuning didiang kantun nyantanan tegak didiang ayah ning puri. Begong. Mangdo gede kan biar sayang cukuri dewa. Yen wantah cukuri dewa harsa ngiring gelisang mekincir mekaon saking. Ijak menang. Rau dijeki didiang ngiring kan cukuri dewa sampunang sumeneo. Ngiring-ngiring.
onang. Alih ke Badung orang di Denpasar. Ijo menita onang. Tegal yang gae timpal. Mengantar kemincitan tak onang. Masih sengado. Alih ke Puri orang ke Puro. Tung sing bingung bener kenah ini. Metak itu coba kat ramang. Nak ketekon, nak ketujuh. Jangan laku repot-repot. Beli oleh ngabulan lebih tiang ngalen-ngalen beli maraside pan tiang nepoken beli ingat tang nake semayo nek beli Semayo apa ingat tang jam? Bidan cang tem semayo kan ni. Cang kenal saya kenyau kenyayo. tadi keto beli ngeraos Itu kengken. ken liang epidan keto nama sene jani beli tingalen nejani tiang supo kene Tapi beleng udang cang orang ngurus sang beleng. ya tadi keto beli ngeraos ingat dong beli berani bertanggung jawab beli harus berani berbuat Mebading beli mebading. Mana? Pati belenyok pamuni. Kene pemadu plaksok pati gerape. Apa tanggung jawab Bang Cang? Juang tiang beli. Cang selo kan juang. Belengannya ni kan pelang Cang. Cang nak kelah masih agak diri tau ah. Kene kok. Bedek mau pelangkiran keranjang wadah boleh. Awak cekek mau kelatiran mau kejang bang milih. Ken tuh beli ken. Munyin beli nyakit dan kena tiangnya. Ni mare beli madan. Geti godam be gulengnya nyukut paku. Beli dong kan ajar tiang bedam di belengnya takut ngaku. Apa akun Cang? Yang semua geti godam. Be gulengnya nyukut paku sing kelipasnya betulang ngalian. Nyen kajang bedam. Beli dengan ajar tiang nak ken nih. Kelipasnya betulang ngalian. Longan cok pas yang balian. Geti yang ketang beli. Nayangnya beli senyanyi tiang pokoknya dino nih jadi jangan lapor nih beli nih. Ketijo kenangi lapor. Kal tutut kencang. Tiang sing jong lapor. Tijo konela kona bapak kepala dusun Banjar kawane. Gusti ketedola. Tiang sengnya juang Gusti. Ini batak kati kepala dusun. Katung kati kantor kacamata kal tutut kencang. Nah, Bencang kal lapor. pokoknya jadi tiang lapor pantauan. Kepalan.
Ngudiang-ngudiangan ne. Sap saya di Jonghoyo. Puri. Apa kene antes ne? Pari laksana yen prade jai nyeraka di kene. Mau perubahan sekarwan entak ke? Kemudian Sirotan pede. Dingarang tuh pari dewa mapi kayun. apa? Dijang tuno nih ngakuin beling. Ngakuin belingan? Binge. Belingannya? Kemerikos hurianan mon. Pangaluan ngeraos jaglo gitu gelana ini loh beling kan inggih aratu kene pangaluan pengelam meragat ang wicara nih tak walas to nene duduk nawang menadanenyen Agung ini kuastan titiang kekalih titiang medue adan ratu dua ring sekolah lawan Jumah titiang mediosan kuastan titiang wau enak iku adan yang koplak ngelah dan dadu di sekolah len Jumah len apa tadi gelanawa tugas bidan masuk sekolah dan nyen ring sekolahne titiang mawaste loh ayu komang Isabel tugas masuk sekolah bidan adane Isabel menyen Jumah lantas Jumah titiang kau kina ring timpal titiange titiang madan loh celak oh yang Jumah lu celak menajak ke kuda nak kenyelakin menlo li dije titiang saking culik lu celak li culik yang kain sen ketulik li kengket jamang ngai beling bedak kene lo ien penundukan desa culik lan awang ien juang uli dini Dewa Ratu Jor Sawah ngapangin tuh di Karangasem dong ngosto tuh kamu parakan kelama pangguran nenten arakmen yukti pun nenten nganggurin titiang mereka ke desa culik kemauan ditongos titiang megai ipun ngelalinin titiang arakmen megai sampun di jelo megai iri kering celuk kemudian tuang ni hale tongos adane lo celak culik makanya itu celau lo tiang kengken lane undo mapan pasti ke adane sebetawang lo mawet uli dije turmaning magai diceluk nah jadi kelah dot nawang keginan itu kemudian titiang dados tukang jahit arat tukang jahit inggih pangkene be ini marek kinucap mau tame suwa darmaning benem agama dane pinake nekak kang agamane menjajaitan pinake serana cihna bakti ring ide Sang Yang Widi sing kene melah nenten lu aku titiang tan nyai cana punika titiang dados tukang bordir ratu tukang bordir inggih kengken niki napi jajak
Kayak tuangan nyanan lekat anak gue. Nyait-nyait pengangut di tiang ratu. Nyait-nyait pengangut keresep penggelam. Napa muka sunduk aja nih kengkeng. Sapuniki ndeka ratu. Titiang nyait tewe suung cuma titiang. Teker aresipun nglalin ning titiang. Pangene suung. Pae deliman titiang ajak ke meten ratu aku. Disampune titiang ra oreng meten. Irike ares titiang. Paksa. Amat yang nistan jangan dari turunnya. Nanti memasuk, nanti jangan lu. Tugas bener magai itu. Suwung. Timpalen barang jam magai mekejang ya pada mulai. Mentuas sing ada. Deke parakan gelamait lu ngajak ke meten, ke gedongan. Nekat di gedongan, lu paksa. Ini pangsum makan ben. Tugasnya paksa kengken lade. Nya. Amat bolos. Selesai aja Mas Hari ya. Nenten narat. Wanta apisan wah. Bang padam apisan. Cepok inggih. Cepok ajak campur belang, ayo beling. Wih, amat meranin nih. Nggih wanta apisan. Bang padam apisan. Ampun nang medake malah apisan tuh. Ben puane ben pok. Nah, ini Luna. Ini Pino. Loh. Iyan Pino itu jenengannya. Iyan juang kerjaan itu tuh. Anak istri ngerosong jeneng lu sedang masih subur. Inge wanta pengkale, aku ngampun nang nikah. Nyalet mana Pang padam pengkale. Nah, hari Minggu ben pok. Iya. Bukan Minggu kan yang mau dite, saya masuk boleh deh. Wah, Gong. Punapi yang do coko dia mikayun maripun nyanyuan di jaya tetap niko jum dolak mana di jambang-jambang paling lah coko dikira dan coko dia mau sesekian di jaya tetap niko jum mana di jambang-jambang paling nan. Nak wala jane gladot nawang kal kengkenang ne. Panggoipun nyuang di jaya. Menap dini nah, ulang urusan. Medayog lah. Antuk napin nih. Liap lipi gadang. Kalem balamang sambuk. Kuli pidan nongkon ngale soma ukon sing sida benceng. Kan jenengan kene demen ya. Itu perjane ngot bodo. Ae bok konrong. Jenengan yasen belingane. Hah? Dijang tandung yasen ipun, no? Dijang wetbok, dijang nak keselir dados mangku niki. Mangku apa? Mangkuan? Hah? Ngelah kena sing. Iyan ada paica dipuri melang nyaring. Melang. Iwasen kita kan misilat apa sing? Jang amah makajang. Kena. Sehari ini mai apa bang presiden berkenal ampas-ampas putang semang-semangan tuh. Gelas sing lah tongot. Iyan prade kira-kira pelaksanaan jani rumah satsai ngardinin gelah tan rahayu ngardinin purine nemerin purine tan rahayu ngurukan para jana mekajang. Hah? Apa nih madan melah? Apa nih madan mau tamel? Apa nih kepos rahayu kadang keto antas nih. Saya belingin dia. Sing saya ngaku. Wakasan lekat bianannya apa adanya bibinyak adanya. Kawinan pangsing kasih nangah cumta dong di olas juang ya. Apa ini ya nah? Har. Inggih, antuk aja deh mana kijang ring inggih cokori dewo. Manglo sampun banget kijang pulun bersangguh ring inggih cokori dewo. Ipun manglo juang kijang asa punika. Juang iya. Inggih. Dan sampun diserang kayun cokori dewo jadi juang kijang. Becek ampun. Dan tuyuh-tuyuh yang lapana. Panak ngengkat ya. Weh, kok udang misi-misi atur ya. Ini nah. Iyan cai mulu sangkaneng bisa ngewalas
ledang lah mapai cu listrik nyerah ke dini. Juang iya. Ien paundukan serana. Nela karangon perbeo. Nyakapin iya. Inge. Kewa-kewa. Pang lo sampun suwe pun ngeledakin jagat. Jadi pun juang titiang pun patut saka pang titiang. Karyanang titiang popiukalan. Pang sing madan suntake. Pang dadi melalui mailah kemumai. Yen paundukan serana apa luwer itu? Dipuri tunas. Bro mangkin nang dijo ngararah ring puri. Dijo ngararah busung, ngararah kelapo, ketan, pisang. Para kandel liu. Ayam, taluh adeng-adeng. Adeng-adeng taluh. Iya, halus nih. Para kandel liu doren meneng ale busung ron. Yen tokori dewa ledang, mang no gelesan. Jaginah, pisang, apisan. Singe jadi numas, ring pasare, jadi napi, kok boleh numas. Nah, iyan gitu tuh haluhan bin. Apa jenis patut dadi beliang dituduhkan beliang. Menukan ron, busung, bas dipuri ada. Siap. Beliang, jika udah jajan ini jak bayar. Ini kepenangan gelang apa bakal mone. Jangan sekuang-kuang nih biar menangin kepuri nah. Ini apa malu mone? Kan kuangan bin, angin gelang kepuri. Inge, tunas titiang. Inge, yang kirang malih titiang ngelungsur. Mapan ya sebenarnya dia sumanggup nyak kapin lo. Di kuda kengken bin jebos, sing nyak turmaning melai piye. Angkel gelang kepuri nah. Kengken. Monake penaken jero mangku mau beli mau. Yang menakan jero mangku itu. Bantan kok udah ngelak. Tadi jero mangku kan ada beragatang. Yang diajang itu aku mulut jangan takut. Dan itu sebuah padan ngepuriang. Cengaknya gini nah. Pang petikan lak aten cange, pang petikan sakit aten cange. Cengaknya ini cakal mati yang cange. Katung jecang masih nebogolan kelampain cang. Cengaknya begini mati. Baru dia ngerasa beli. Beli sing demen ke dia. Tuh dia kene yang beli dan dia kene yang. Lak. Nah, Ada di jan lah. Cang selain lekan deh. nah. Yang beli sing demen ke dia depan di Indonesia jadi tiang megedi beli. Kiwala. Nebusan mata tiang nepoket pican itu anaknya untuk tiang bang beli. Bang ada sewang tiang motor megedi beli. Nah, wah pican itu bagung. Tuh kedake urusan pes elak. Pes tadi gawenin. Banyak kencang apa ada sakit hati, sakit kenah nih. Nih. Nih kok. Wes jenik-jenik pang ada sewang tiang motor. Bonyang. Nih di kantong beli sing demen ke tiang. Ida dane nama kejang, ade ke tiang suara tiang bajang beli teh jani. Pokoknya kalau pepas tiang beli ngan apa pun. Yeay, bener. Yang sing kene Pengprak sing kenal kencang jalan ingat. Tijo bakat presiden anaknya agung cicil muleng ngaci ngapone bendak membelanja maro ya kagecang. Nah, Sumago Itu. panak neno. dong duak masih ngelak dayo. Megenap pesudayan ki. Acekal oh ya mau belanja barang-barang. Dong kaden ya canggih ulok-ulok ciman. Dong kayang itu duakung pelut masih banting ulok. Jangan bangke bangkat ya. Weh.
Lihat, dia dalam jali kuning. Uli kene bencai mikaten peselahan. Bang padam tan kenian to kijang ngaten pun. Padah bermeja. Sapunat. Gelas yang mapi salah. Ian prade cai ada tetujuan lakar ngalih pipis. Walau kedasarin ben kena rayu. Gogong putra. Ian gumandi ledang sepisan di tiang lungsur jina. Apa gelatan sing mapai je? Walau kerasa ben gelata. Ian juang tamengane ya diastun gelasing tain. Ngelelana ngumbar desa. Sida ben gelang rasang tamengane. Bare jagate liu pekewa alian gumine kewa rumah setan simpang kadir untuk wacana ni daya jina kelinsi sinawan singi yang tekaning Uganda kali tanana luwe sayang mangdana iyan suka gumi katekaning kali juga ya tepecap gumi katekaning yus kali sengara alekan kali juga asing ke kernep tuh ke katonang emas sing ada rasa luwe utamang bikin harta beranem mas tipis itu tuhnya binaneng kota menganjani rumah segelaingan tekin kau kudan Langsung ngapain ya punikin aku. Masa pekrimik harjana yang ngerausan. Iyan diarek lah dong super rasa tanprak bakti hidup ini wala. Supaya itu hilang. Kurin gelaya bani ngerausan punya gelapi anak rupiah. Sapu sirama tuh sapu ni kering ringgit tuh kori lewat. Kelas subang, pang kuda-kuda nguneng yang ngatur nak lingsih. Unukan merupakan gelah, nengardi dan gelah. Senawang, ikan itu. Tan wentan wagung. Saya ingat titiang nak buatan giring kumargin cokori dewa. Sampun saking alit ratu wagung. Tungil gelah matur. Ida stata ngerosas. Ning, ide sing nyanang nawang paunukan itu. Mapan konden masa ne. Ben pidan yang suba galak, suba panemaya. Idewa nawang nyen ngardi popudan idewa ne. Sang sapa si rugi pinaga guru rupakan idewa. Sing ada idewa munding ayang atur. Hajinya dia lakar ngerosan, midartang, mutul ngerakan di dewan. Inge jak pecekan jak peseringan unas ngering itu nak lingsir. Ini apa dipatok itu nih dia ulas setelah. Sejarilan panggilan ke puri, saya matur, mang ne medali de di subane yaji medal, gelah matur, ian pradit tamangannya sing pedaging ngatur gelah. Jak mengerti sanu di ini. Inge Murang-murang apanya di je. Ngal-ngal men.
pamitan lu matur sisip ratu aja. Ini hajang ditiang banget ngulung surga ngerna senampur. Doning rumah setitiang ring sikian iwang menawi tengukah kuenten aja melingering purian aja senampur ya. Kemudian kening matur kapinen aji merata iwang. Sing yennya kening tangkil kapinen aji nyak kening po kapinen aji nyak legel tamekane yen. Liang aji ini sing kena penaji ngancang. Yennya kata kening setate adalah tengoken aji. Ini belum tujuan aji ini ngewenten anakku. Semang ditiang. Menato apa mirip ada ane bakal tuntas lagi nih perkara tangkil kapinen aji. Tapi ngajang ditiang lungsur kapung orang. Tadi atur ditiang sani sampun lintang aja. Iyan gumanti aja ledang. Iyan gumanti yukti aja suite ring sikian ditiang. Siapa si rogi guru rupakan ditiang aja. Melat manah ditiang mangna tatas. Kuningen ditiang. Mangna nenten satru seditiang kinucap anak bepinyat. Guru rupakan ditiang sandeng arti sikian ditiang sapa si rogi. Sejapo mirip anak iri kape nuko dane dewa itu kemudian ceneng kalau kan panak bebinjak. Yen kene ceneng sing mirip ngugu nu mirip ceneng sang sayo kapen linggih haji ini anggo ceneng reramo ini. Kemudian setato nak onang duit haji ane ngerupaku dewa ken sing dewa bakal ngugu. Sapunik ya ji. Ya. Rasa pangke pangpat titiang uning ayang atur. Taler aja tan ledang. Canden sampun kemana hantu yang aja tan sweater ini tiang. Nge melarapan puniki. Mungwing ledang aja. Sana sampun lintang ngeruk. Ngupo pira sikian di tiang. Irike MC waduara lingyang di tiang. Mohon ramangan puniki rumah setan sida hantu di tiang malih. Unsur. Di tiang bangayang unsur pamit aja medar. Weh, neng. Yang bener matur. Ngamuling sok weh ayu dewe ketemu dia ngambul. Usten kene cai guru-guru kan. Tan wentan aku. Neng, nang mai. Nang do keto. Yen jane ceneng matilah ruling-ruling ngalih aji. Apa kemon aji ini subuh ngangsan lingkir. Nyen cagaran aja bakal lanting aja sing adolen nah dewa ne patut bakal lanting aja. Nah, ne mirip Bang Haji subuh panomaya Mas kita mengangjani pinunas ini apa mawana. Aji uleng pidan ngeledang ngebangin ragane dewa ne pauno kan ane ngerupake ragane dewa ne. Nah, jane mapan lektekan aji subuh mata neratep gisi jeneng buat kebiasaan aja ini. Daging aksara sumutlah penjening amangang ne. Ini ane patut jani petegat ngaji kapine dewo kelarang jening ane bakal angun kelar sekamu-kamu tuh. Ne paitan aji ane madan kidung pemungkas tuh muluh penelah sing atuh yang patut nempang aji sing capu idewo muluh pianak aja ane sayangan aja ane patut muluh idewo bakal nabi pawuruh haji ini detonan. Nah ini gini haji sing masih melihang idewo putran tetung jagat adane sing lantas jening nawang kawetan apa kemone Cina bakal pati laku pati kapluk penjalannya pelaksananya di bumi ini sekarang dia nyen jeng sap kapan kawitan sing nawang kawitan jak penyah laptik kuku aja bawa saja ini sing ngaji melihat tamang ngaji nyen ada nih ada melarapan punika sampun mangna gumanti presida galang padang mana ditiang wakasan suweca haji midartang sapa ini kan sikian ditiang kalau rike sida taler rantuk ditiang kacundu ring raman ditiang
menawi teu suwece kawin nih. Wenten galah mau tame kalau dikedik yang mewali nangkir ngangan aja. Tuh, subuhane aja pengaji. Dosan yang ceneng sap kapin ngaji. Nek kene. Ane ngerupake nagane dewone ade. Sing haji nyeno ade mula haji ni dewone sake walojo. Haji masih sing nawang bumi totonan. Ane madan pasir putih. Panegara pasir putih. Bener. Main jenenge teh. Sangkane denawa ngaturan. Lek tekan haji lantas kawibawane dewe bukan seno cerit no parak. Mugu haji mapan mecihna uleng kawibawan jenenge mula putran tung jagat. Manut atur denawa pasir putih panegarane dewe. Nah jani ya ni dewe serak. Ngowe dewe. Menawi teh malih pidan di tiang kalugere. KPC yang galah pacang mempamit dengan haji. Guru pakan di tiang haji. Neng. Donyen kadana haji nunung ragane dewone. Malih pidan di tiang kalugere. KPC yang galah pacang mempamit dengan haji. Guru pakan di tiang haji. Neng.